armut kibriu kila syak kem hadian ke jingshim kabu, banlet pom diang halum Pondeng Island, kat ba kate kamat kadang kluj hadian ke jing persya jong ke Green Tech Foundation, ban wanra eka project bante ya ka 5-star resort ha umyam bakin thopru ha daulendong lum Pondeng, ya kani la pentip du uba ban nongkenri tourism officer Karibohi district. Habak range kilat pathai khubor, mentagasngi na kaliang uba ban nongkenri ulayathu, ha kabayadei bat kejing sapriang jong ke khubor pomding halum Pondeng, na kaliang ketenat tourism kalayo ya kejing ujor, halor kejing don kibriu, kibelawan pomding ha kate ke daulendong, bat marma la pha pulit sya kate ke jaka, balayo kem armut kibriu, bat na kaliang ketenat forest kan salet bentokin, bat bendet pen ya kate ke jaka. Kebetulan saya ni mah di kong kalau buat gini yang ke department ngiyok komplain dang mana kani men sajan ki yang yok call na i street manager bagidan kibriu bawan Spok Island ban pomding tingi ru buat hing la pentip saka segi usi jong isi usi jong yang police station ban mi iru buat hi la pha ki briu ki jongi bin pej ki briu ba pomding tingi la yo hi ban kam armut briu hadin kini briu ba ibu sibat hi bawan men pom hadin melayap yo tu jing jo tu hadin benda bagi obat ni pun pelak nyok pada dia la sai kasih kondan ka jing toket yang forest department ru stage polumpong island nge tu ki dang ki obat no pada ki obat mungkin klaim hi dia kamar rabun tang barang ta kadang yat ka inquiry na yang kulit benal yang forest department kin ni la sai kasih ni lepet kita ki dia wala pom.